Leina la me ke Sina Molale ke nna mmelegisi mme wa mmelegisi Sina Molale ka puo ya Sekgowa ya Seeng itsagale ya ka specialist midwife. Loeto leo le simolotseng ka go reketla ka 2005 ka tsatsi la dithuto tsa practica ke ne ka nna thari go ya go dira practica. Ke nagana ga ke gopola sentle e ne se nako e feta metsotso ka nna 30 mme go nne thari ga ka tshwetso ena tseiwa ya gore ka gore ne ke le thari go tsenela diteko ke tshwanetse ke boeletse maithuto a ka jara yotlhe. Seo se ne sa fetola tsotlhe. Go ne go utsa botlhoko go lemoga gore dibuka tse di mo pampiring di ne ding tseile ka mokgwa gore ke paletswe mme gona mo matsogong ke kgona go dira so se tshwantseng se direge. Mme go bofelong ba letsatsi ke ne ka itumelela go itse gore maiteko ao ke ona nthusitseng gore mo ke leng teng ke be ke rata se ke se dira. Ke rata go nna mme wa mmelegisi, ke rata go bona bo mme ba ya gae ka bana ba itumetse. Mmelegisi le moimana ba amana thata ka nako ya pelegiso e leng kgwetlo e kgolo mo nakong eno ya COVID-19. Ga o belegisa ka nako fela go ntse sentle re tlhoka gore motho wa mme a kgone go ikaya, motho wa mme a kgone go bega, a kgone go re bolelela gore jaanong ke a peinelwa. Ene tsela e nngwe ya gore motho a kgone go bontsha gore wa peinelwa ke ga o mo shebile o bona sefatlhego sa gagwe gore se diragala mathata re le baganang le ona o ka COVID gore kganye ya gore ke tshwantse ke emele kgakala le molwetse ga ke mo thusa, kganye ya gore ga ke a tshwanna go tshwara molwetse ka mokgwa ke ne ke eletsa go mo tshwara ka teng, kganye ya gore a palelwe ke go hema sentle ka kgololosego a tshwanne ke go rwala mask, kganye ke bokete thata yone eo ya ngwana gore yanong go kgaoganya mme le sea le mme wa lona ke tsona dikgwetlho tseo. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng.